Politics le Thu Thar Thlirna episode somko pathumna kan lo lom le veka chu tuntuma kan tlir ho masakper tur chu US President Donald Trumpan chuan tun nailoka Israelin Qatar ram khopui Doha-ah Hamas roi tu te omna abe chungchanga angai dan zo na chanchin thar lokhom tu ten an zo ta chuta chhanna chuan Qatar ram chu US ne na inlei chin na thatak nei ania chu wangin Israel chu fimkhur le turani ti in September ni sompali pathian ni khan asaya US President Donald Trump kai roi sarkar chuan Israel le Hamas te inkarah haya oma Hamas ten an mitang kolte an chua thoi theina na inbiak na omle theinan ma an la zela tin Qatar rampoin Israelin an ram chunga poi khoina te nei ma sala Israel le Hamas te inkarah palai na thozel an ram ti bok nia soinia Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani po tunkar liamta toplama khan US kapui Washington tlawh US President le sarkar mi pui mo tak te koma Qatar Prime Minister hian a holama thu soina Israelin an ram chunga poi khoina ron nei ma sela Israel le Hamas te inkarah palai na an tho chu an chul san lo tur thu a soi chuakani Panhina chun September ni sompali pathian ni khan US Secretary of State Marco Robio chun Jerusalem tlawh Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le sarkar mi poimo tenen Jerusalem khopuya Western Wall anti Mizo ina ta na bangtia kan soi thin chu an tlo duna Marco Robio chun Israel le chewela remnaum theina turin Israel Prime Minister nen hian tongtai na hunte helai hmuna hian an hmang dunani Israel Prime Minister chuan US Secretary of State Marco Robio Israel aron tlo chu rampani inkarah thodun nele in thian thatna tlo tak a omti alantira rampani Israel le US te chu in thian thatna tha an nei awangin chuan in thian thatna chu tuna an tlo mek hemi Western Wall ta na bang lungrem te angmaya hetani ti in a soi fiani US Secretary of State Marco Robio hian engti turin nge Israel kal ti emo Israel sarkar hloi tu tenen enge an soi ho engma soi chuak na anei lem lowa September ni sompanga thotan ni jinglamdar soma hian Israel Prime Minister nen inkomna an nei dona chumi nuwa hroi tu pahnih te hi thu chua in tom siamin chanchin thar lokhom tu te ma anin biak na le an thil soi dun te an soi fia don nia soi nia US Secretary of State Marco Robio hian Israel ram hi September ni som porok thole ni thleng a cham chil don ani US Secretary of State Marco Robio hian tun hna hian United Nations General Assembly in Palestinian State apian theina tura thu puan chua thu thlung an ti an pumpuina an nem nge chungchang so in hemi chan let nan hian Israel chuan Palestinian te chena mun pakhat jok West Bengal ka an ram chung kami West Bengal ram chung kha US ina kami Israel ina West Bengal zom ngeni zau tura malakna an nei kha an thlop tur thu te po alo sei chuak nia soi ania hemi chungchanga hian Israel mi poimo then khat te sei dan chuan Marco Robio hian tun hnaya Israelin West Bengal lam ramzo an tum chu US sarkar chuan in ado dal lem lo niin a hril niin an soya Trump sarkar chuan Israelin West Bengal ramazo ni point har satna siam lawang ti lam hoin soya nei anti ve bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan karma saninga ni September ni som pakhata khan West Bengal Israel mi puite chena tur siam na tur thupek chu alo zia nan to boka hetiang te ani wang hian Israel sarkar hi chuan in West Bengal hian chudam mi puite chena tur zau a in te sakha tum ngei don ni na langtani US Secretary of State Marco Robio hian Israel atlo mek lai hian Israel se paite chuan Gaza City chungor le zolin an bei thonga September ni sompali pathian ni khan Gaza City a chena in somthuman ti chia ni sang tam tak chena in nei loin anom phania soyania hetiang boro ka thlen mek lai hian Gaza City a hian in chena in nei lawan tam tak ema wang hian mi sang tam tak te po mun him lama anin sa seng bel ya amar chu mi tam tak kha helai hmuna hian in sa seng theiloin an la cheng verang ani ti kha kan chanchin thar thlir zawna masalama da po konon soi to thina hemi chungchanga hian in Palestinian mi puite hian in mun him zok pan turom chung silowa chu wang chon kan thi don ani point Gaza City kan chen na in le lawang nge hian kan thi chilmeng chu ti pol te po anom nia soi te po ne bokani pathumna chon voin September ni sompanga hian Arab ram le achevela Muslim ram hroi tu te chon Qatar ram khopui Doha-ah Arab-Islamic summit anti inkhom pui lian an nei dona chota chon tun hnaya Israelina Doha khopui chunga Hamas roi tu te omna abe chungchang an sei ho dona chanchin thar then khata phei chon hemi
an thu chu in trom siam tur chungchang te po hi a leak out ang rang deuin a langa chuta chuan Israelina hetianga mi ram chunga tharum thona avanei hi andem thu le Israel sarkar chu ingtiang taka en san tur nge ni ti chungchang te po an soi ho don ni na langa hemi chungchanga hian ramhroi tu then khat abikin Egypt ramina an du dana phei chuan NATO ina hemi NATO tel ram tena ram pakhat an member pui ram tu tena mo an ron be ni chon an tang ho ang hian heng Arab ram tele Muslim ram in tel khom te hi e tang ho sela tu ram po Arab ram mo Muslim ram khami in tel khom zinga member te eng ram point an ram chunga poi khoinan nei ni chon heng ram tel zong zong in tiam rol te hi e an tang ho pa tur ni tiang chi in kalphung het nei te po an rot don ni a soi ni a Israel sarkarina hetiang anga an ram sipai te Qatar ram khopui Doha-ah Hamas roi tu te an chen lai lok na hmuna an va bei thut kha Arab ram tele Muslim ram hemi in tel khom te hian an thathiam lo em a mi ram chunga khatiang anga phalna pol ama salem lo poi khoina an va nei ngot kha Israel sarkar hin na takadem turin anin bot sai tin kan sai thei ome palina chuan Russia chuan thu chu an siama chuta chuan an tardan danin Ukraine chuan drone hmangin September ni som pathum in rinizan khuwa khan Russia rama mar thlang rama kirisi tuyal theina thlit fiam na mun chu an beya Russia air defense system antia wansang borok loveng him tu te khan Ukraine ron ka chua drone zathum somruk pakhat chun lo kap thlani in Russia hen an thu chua chon an soya Ukraine lampoin Russia tuyal thlit fiam na mun chu drone manga an bei chon lotling le ni nan lo in sei ve boka Ukraine President Zelensky chuan Russia chu shrek na pek ani don chuan shrek na pek tur omzenei thei ber tur le rang thei ber tur chu an tuyal thei siam chuan na mun te athlit fim na mun te len che kol na mun te kha drone manga amo bom manga missile manga beya ti chiat sakha ni a chu chu an ram chunga tuyal thian siam chu atit thron opanga anin do ma chon po an tan chuan in a har sa dona chu wang tak chuan Russia chu kan shrek dona kan bei don tak tak ani chuan an tuyal thei thlit fiam na mun te an siam chu na mun len an da khol na mun pui te hi bei ber tur ani e ti in Zelensky chuan tu chua aron nei velea Ukraine in Russia tuyal thei siam chu na mun pui an va bei hi kirisi mun hi he mun atang hian ni tin tuyal thei barrel noi thum singa sanga an thlefim trina chu chu Russia ram chunga tuyal thei an thlit fim trin za paruk le point pali atling phani US President Donald Trump point in ren niliam ta khan atu soina US chuan kolpetha lama le eng pek chona lama Russia rek na tur thar aduang me ka in bot sai me ka amaro chu chu kan ti hlotling don ani chuan NATO tel ram zong zong ten Russia tanga tuyal theile kolpetha an le thin ang chi te an ti top khuna kan tiang atiani hetianga US sian na takin norma sela European Union te chuanin ekar masala ma khan Russia hena tanga tuyal theile ge san le thin chu ati to phuna tan kum sang ni som ni pariat an ngani an tiam chok maya chung te ni wang chuanin tun haya India laka US ina tuyal thei Russia tanga an le ya wanga shrek na ron kalpuingot hi thil lo lang cheng ta chu European Union te me point Russia tanga tuyal theile ge san le thin chu kum sang ni som ni pariata ti top thenin be sai chawnia hetianga US ina nataka India laka chian han la a lung oilo na khami Russia an dor wanga lung oilo nan nei kha European Union te po hin an lo dor me ka an lo dor reng thin kha lo ni reng sia enga tinge India laka chaw hetianga nga chian han ti sanga NATO an tel puiram tele European Union ram an thutlung zom pui te po hetianga ngan ni sia chiati punna chungchang an soi si lo te po hi zonom thei tak ani ome pangana chuan US President Donald Trump chuan September ni som paruk thole ni hian ni cham turin United Kingdom atlo dona chuta chuan United Kingdom Prime Minister Keir Starmer in biak na te in kom na ten neanga he an kom na huna hian in UK le US ten nuclear thachak na manga kol phetha siam chuna konga thodun na turin remna an ziak fel dona chuta chuan US nuclear reactor company XNRG le UK company Centrica te chuan in England mar chakram biala nuclear modular reactor company bun tharna turata na thoho na thutlung an siam fel dona tin UK roma ngeni car company Rolls-Royce an ti te point nuclear thachak na manga khatiang ang energy anti siam chu na tur konga US company te na indor ton na turata na thutlung siam fel de pon tum dona heiba ka hian
England rama mun laili lai dewa small modular reactor anti alam toy SMR anti bun natur project US dollar makta doi somponga hu tho dun natur po heng ram pani roi tu te hianin an soi fil turanga yania tin UK company pakhat Urenco point US lama uranium thon lu natur chungchang po US President lozin huna hian soi fel the anin be sei boka tin hemi Donald Trumpan UK tlotura hian heng sum don na le anin dorton na turata an tho ho na turata na thutlung te in rem na ten siam fel mai ba ka hian tun hnaya Russia le Ukraine in do chungchanga an tran dun na tur le man lang na tur chungchang ta po an soi dun turangai ani parokna chon September ni sompali pathian ni khan Dubaia Asia Cup cricket tournament da India le Pakistan in khelin India chu wicket sarin an chaka hei hi operation sindur in do ani nuwa India le Pakistan tena cricket mola anin machon le na masaber ania in khelzodon hian India captain Surya Kumar Yadav fale khami abet pui sivam dubia te chuan an chakta mo tia Pakistan in fiami te chu nidangan ti thin ang lo takin chipai buk dulowin mol an chuasan ta hei ba ka hian in khelan tran don hian in India captain Surya Kumar le Pakistan captain Salman Aga te po chipai anin buk chuang lowani in khelzo chanchin thar lokhom tu te zona achana India captain Surya Kumar chuan an chakna chu India ta na Pakistan laka thilpek thaber anetia pahalgam ma firfiak tena nunna anlak saktele liam turte kan renga antan kan dinga chu wang chon thei to pin kha in khel kha kan machona chak ngai kan tuma kan chak ta reng boka chu in fiam mi tena pahalgama Pakistan firfiak tena poyan ron khoina e kan chan le na thaber chu he ne na kan chan hi ni e atia hemi chungchanga hian India rama Muslim political party lian tak IM President le Hyderabad MP ni mek Asauddin Owaisi chuanin BJP kai hroi sarkar lai puina Asia Cup Dubaia khel meka India cricket khel tu te Pakistan an machon tir chu India sarkar in hetianga akal tir hi poyeti tu soya chu ani Owaisi na soidan chuan pahalga ma firfiak polten nun na somni parokan lak khangai tuin he in khelna India an tel tir chu nun na chan na ngai to in aman hla lowani atia India chon he in khelawang hian poisa hlo tawanga Board of Cricket Control Committee of India BCCI tena an poisa lak lu chu tamman ni mai theye ama sela he in khelna wang hian poisa an lo hlo to India I poina lo hlo kan mai thei amero chu pahalgama Pakistan firfiak pol tena nun na an lak zat te le hliam an ron thlen zat te kha chutin nun na chan ta te nun lut zong kha han ngai tu teu poi khoi tu Pakistan ne na in khel chu heng zong zong ngai to hian ain hen zo lo ani aron ti mau maya Muslim pa MP politician lar to Asauddin Owaisi na India le Pakistan Dubaia Asia Cup anzukin machon kha apom hlei theilo ani ti chanchin thar lokhom tu te ma alo sei ve bokani pasarina chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan India marchak state pathum Mizoram Manipur le Assam te atlo zo nuwa voin September ni sompanga thotan ni hian West Bengal le Bihar atlo dona Zingdar College an via hian Kolkata a 16 Combined Commander Conference honna aneyang he e conference a hian India sipai ho tulu tele sipai lampang mi poimo tak tak le civil mi sarkar mi poimo tak tak ten conference a hu hawin a voice sompok na an nei dona chu India Prime Minister Narendra Modi hian a hon nate aneyanga man pui dona tin Kolkata hun na man zon nuwa hian in Bihar pan leanga Bihar hian Purnia airport terminal building civil enclave anti thar chu a hong le don bokatin Bihar hian mason na thona tur project rang cheng vaibel chesing thum sang rukhu thona tur po honganga lungte phum hal dona India Prime Minister Narendra Modi hi country thawang khan September ni som pathum in rin ni khan aizola lokala ti hian la holawin Mizoram atlo zon hu khan Manipur atlo zo Assam atlo nimin pathian ni September ni sompali ate khan Assam lama chama ti chuan tukin lama West Bengal pan don anita tin chanchin thar lokhom tu te tren khatina antar landan len soya chuan India Prime Minister Narendra Modi an Manipur atlo khanin Manipur boy kum sang ni som ni pathum atanga aloin tran towa hetianga boina ni zanni chuang zet nu aliam ton nu atlo ve chau hian engte chiam ma mason na athlen dawa
mon Narendra Modi na han tlang au pui ber chu Churachandpur area le Imphal area mason na thawh na tur poisa cheng vai bel chenga waza da han puan pak kha mason na te chi mom lowa chu wang tak chuan Modi hian Manipur tlawh ma sela nam pahnih chau na thlak te le mei te te inkarah in rem lo na le in hriat thiam lo na chu tuna hian a tlawh nu alrei lo em lo boka ingma a thazong a thil tlenga hran pa lem lo tin an lo thlir ve boka chung te chu kan ngani kan han soitel ni sela Narendra Modi khanin kan soyang khan Churachandpur manlam ka kha tlawh ti chuan chu Mizo chuan Imphal lamba chuk le in khatiang ang khan mi pui van tlang te a koma amai ro chu India Prime Minister meu kal si chuanin nam pahnih ten na har satna tuna to mek chungchanga hian thulom em han puan chua tur mo han soi tur em anei silwa chu wang chuan Modian Manipur tlawh hian ngong chete ba ka nei lo ti in chanchin thar then khata te alo langa chung te chu kan han thlir zaw ve hrim ni sela tun tuma tan chuan in kan du tok le photanga cholkar thar kan lo chuang kaya tunkar cholkar chawa hianin kan channel lo ngai thlathin tu ten hun thatak le hun hlimom takin man kan du saka cheu comment lama te in thlrung lo baron comment turin kan som le cheu like le subscribe te a share dar te lama min lo puya kan ta na thei top min lo chua sak le turin kan ngen le cheu